Kene bibi. Nete pari unukani pian gelah. Teng udah dipisahnya. Tumben soleh pesani pian gelah bibi. Ratu Agung. Punik kita paluh Cokor Dewa pune nyumpeno. Bener. Dados yaning kemana antuk titiang sayu waktu soleh pisan. Demi paluh Cokor Dewa ngenikin titiang indek pansupenan paluh Cokor Dewa. Inggih menawi titiang dados kuning napi daging sempenan paluh Cokor Dewa Ratu Agung. Dadi bibi nawang tunggu sing kewala sangat pengide gelah. Depesan orang tekenyennya bibi. Oh, dados orang-orang titiang. Inggih sampun aku menyo dungosang nikin titiang. Kene sujatene pangsumekanyen bibi nawang. Risedakanyen gelah mesiram dini di taman. Mana di gelah mesledetan di telagone. Tadi ditu ada anak muani bibi. Man ipun mudiang napani punika. Bibi di subane tak gelah. Anake muani itu sing jemanus. Iya kelebu, wen ngena, wen duseng, ketunyen pari undukane pang bibi nawang. Ratu Agung, iya neng yukti sekali punika, kawentanan jat memuanine punika, dados kalintang pariangan pisan manat yang Ratu Agung. Rares, sapunapi yang paluh Cokor Dewa jat memuanine punika Ratu Agung. Bibi, gelah manda di daya dadakan. Ini ada kantrik gelah. Dontongen gelah anak muani itu. Mawastu ya selamat bibi. Dadi rasa gaji tepesan kayun gelah. Di subane anak muani itu selamat. Sidang meneka oli di telagone. Orang nyenggohang dewek ne uli di gunung. Wena nongos di pesraman toyo bungkah bibi. Ya ning muwing wasanipun Sing tawang gelah. sapunapi malih santeripun Pemekasne ane sangat inget anggelah. Toreng ada semayan anake muani itu marap kapening gelah. ini sapunapi Kene bibi. Wen pidan jegelah nemu pekewa. Kalau ditu anake muani ada di pengipian gelah. Sida dadi ngatur ayah, mata tulung marep kapening gelah. Sedang luongo keto bibi. Ratu Agung. Ya ning yukti ya sapunika, ya ning kemana diantuk di tiang tamat. Menawi tripun ngwalasang pasejan paluh Cokor Dewa. Ritat kalipun tambes-tambes klebu di kering telagone. Seja paluh Cokor Dewa nulung sikianipun menawi ya sapunika Ratu Agung. Ya ning kakana depan gelah mirip keto. Yang walasang resnan gelah marep kapening anak kemuan itu. Ratu Agung. Mun genggen. Pamekasane mangkin mangnen enten paluh Cokor Dewa kenduken ring idana kelincir. Semaleha dados nenten kemana antuk tiang daging pasumenan paluh Cokor Dewa iring san ring idana kelincir tunasen Saja bibi. menawi punika Pangde masih gelah kedukain bekelonya dini maca cingak di taman jalan jani ya tangke sapun keiring. Oh, jak luang kenyir bene mongkek. Men ngeleng di tiang tangkel. Kan saja nang belang dengeng ang matani malu. Yen kene sebeng gelah kengken mirip gelah liang le jani. Ye, nak indek napi niki dados dereng kemana antuk di tiang. Tuh, paling yang gelah ngale pianak uleng dunia. Ale gelah ke pemerajaan Singado. Dan wentan Ale gelah ke gedong Romasi Singado. alar dan wentan. Jak mine ngajak dini to. Oh, nikah mawenan paluh Cokor Dewa benur yang sekian di tiang. Man jengah gelah. Ngiwangang sekian di tiang. Man, Lungo Cokor Dewa saniwang. ye, dadi mau badeng dong gelah orang nyiple. Di jani ki mirip gelah ple. Tutunggu oleh palunggoh Cokor Dewa paling ngerah hidayana. Indarang inuni dalam riki kau diana. Di kengkene me dibi sampun keniang. Weh, lo. Di tiang. Teman we yang ucap. Ija ada undok keketu.
alih tuni pang bakat bibi. Oh, dan wenten ini kenten Gusti. Sing ada unduk Manang kekeco. wenten. Yani mongkeng subaja nutur bango sing nyenan munyine labu ke tanah man. Sampunang runtuh ngan Ratu Dwagung. Tuh. Ya nampun runtuh tandata santok nutuk malih bos. Lah ya. Kan kan yo ay. Nete pemekas nih dewa ceneng ayu. Ini sapun api di Nah. nang tegarang lingling malu ragone ning. I dewa nak subo merago bajang ada ning. Setunggal dogen ni dewa medalu liangkol-angkol purine. Matur na dewa kapenang ibu pangseng paling pati blenyuk ibu mejalan ngalih hangani dewone. Yeneng dadi ke ban ibu. Wekasan ni dewa pang dadi contoh. Dadi tetuladan dini tekeneng panjak-panjak i dewone di Madiapura ning. Nah, kang matur sisih dijang rengajeng ibu. Minerien ampurayang sikian ditiang. Arianto kan kasih biak ditiang reng angan ibu. Mangda ibu ning Arianto kan ditiang kadung kedalon. Iriki ditiang macet singak reng udiana ibu. Pemekas mangkin. Dados kadi pranegata pisan. Ibu ngerawen sikian ditiang iriki. Napi menawi wenten ibu. Kene dot nih. Nang bae jamalu tangsaken ibu ning. Ratu Dwagung. Iring nampak ide biang wenten wacana buat. Pacang ketiboreng linggih cokai dewa Ratu Dwagung. Ning. Buko baos ibune maro. I dewa subo mengpeng bajang ada neneng. Ini saya wadi. Yene ngaleh ibu te dini dijagate. Sat makane bunga sedang kembang. Makwe sat padone meled ngisep sari nih. Ni subo macihno. I dewa nak subo nekang surat penglamar ada neneng. Ni cingak malu nih. Menawi dados tijang ning saking ngapi pengraos sewala patra puniki ibu. Ning. Dane ngelamar pauko dani dewane tua rejelen. Ini sapa sire? Agung linga mayone imaya pati nyantung lamari dewane. Ini maya pati. Bener? Nah, ning. Yeneng pariunokani dewane. Awak idewone ti pemekas ning nak sida benibung isi sake wala pekenahan idewone konen karwan ibung idang isi nete idewo ngenahin malu disubane tatas bani dewo memaco ne baca malu surat ini ya dastun bat mana tiang jagi memaci sewala patra puniki kemang mana ditiang kumandi mangdone sapun apis lanto daging sewala patra puniki campus ditiang Ratu Dwagung biang. Lungsor. apa idenyi Do mandi dianga. doban apa Dui dan Dwagung istri Dayana boleh sewala patra. Didiang dan boleh dalam surat penglamar. oh jenang madsan mirip nyima dadi penyeruan gelah dini ya Sampun dot pisan didiangkan surat penglamar. dot nyikar nganten ye Lo, Tidak. apa tunas ni rodono? Mana kan mangga sami-sami boleh doman kan kan. Tidak Dwagung istri boleh. Didiang mangga boleh dalar. De adeng-adeng malu nah, de tanjango barangi, yan subuh panumanya, de nyen alia lakar teke nyen mai. Oh, sapunika. nen wan malu nyina nu cenik kadane bang pianak gelah malu Inggih. Nana neng na baca, neng baca. Bibi, Dia nak ke bibi ngaduk-ngaduk. Ipang berapa mau macam aku. Inggih durosang Ratu Dwagung. Ibu Agung,
Sampun ibu aku ngelingan laksanan ajen ditiangi malu. Pemekas ni mangkin ditiang lung Suryana. Jagi angen ditiang Soma Nono. Mangga asiki puren ditiang iki. Sarang Madiapura asa punika pengusur ditiang. Bet ibu kantun ngelingan saniriyin sane dumun laksanan ajen ditiang sina ibu benu sina ibu dukoreng ditiang sekawanten mangkin sampunan keleleng ibu pemekas ditiang lungsur yadi asa punika puput ibu ageng. Man kengkening tunggu diang melenan perjani dewa katonang ibu. Man kengken sida ban ibu minahen. Dadas yukti medaging kadi bos ibu. Puniki sewale patone raos sakengipun Imaya Pati. Bener? Kuantan ibu. Yeneng rarah dereng mana didang samadra pisan enten wenten jagi ngiring kenahipun Imaya Pati. Nabi malih didang sampun uning. Ipun saning awenang jagat ajung wan didang iri-kering ketebuane ruh. Semalene ibu sane banget manahen didang sangkaneng paripolahipun ngantos manggen pariunukan belen didang ide Bli Agung Kertawijaya nenten uningin didang napi de kantun nyenang napi de kantun napi nenten nyenang punika nenten uningin didang. Ning yen dimontone rasa tata subaban ibu inek keklep idewane matur kapenang ibu nih. Nah ning rasa galang padang subane jani kayun ibune mapan di dewa mula sing suka mesombah kemu kaden keto sujatene kena hidewoni Wanda sayu waktu ibu masih ngelah popinah buka keto ibu sapun api apa buen ibu nawang iya nanang nih Maya Pati kaden ulek duga si muni subo muatang jagat idewane dini muang mula lakar merehang urip ibune pangsi demati kewala kaden mula sangkaning titah ide yang pramekawi tur maning ibuku menyet ring sejeroning mana papat gegelaran ibune napi punika catur winaya sandi nih kaden tuh gegelaran ibu yeneng pauko dan ibune saleng ke ibu lakar suka nyen memantu ngajak Agong Ligamayo nih kadirasa ngiwasen mulai ibu sing suka yeneng dadi ban ibu lan barang-barang idewa kelawan ibu lan panyak-panyak idewan makejang rejek Agong Ligamayo nih kasan nih ibu dahateng mau tamu pisan kayun ibu yeneng sapunika ibu kuandan sapun apiang nih mangkin Rianto kan ibu nih Maya Pati medarbe waduh make semalene kejano loko parinikan kesakyanipun sapun apiang nih mangkin ibu sing sandangi dewa sumendio ning ibu tonglah gegelaran nih memanis-manis lan malu di subane yenyak mai ditu jalan ngawinayo jak kingkenang nayo upayane pangsi mati dini di jagat idewane Ratu Dumagong Kiciang nyelagang sana mantukin mangtur yang cokore dewa sesampune biragen ditiang bebaosan cokore dewa sarang kalih mewastu sampun nungil pewilangane tur maning sampun jangkep pikayon cokore dewa sarang kalih sane mangkin napi malih pacang pariangen iring tedunang waduo sami suarang penjenengannya sane mangkin rienen lumun rejak I Prabu Ligamayu kengken tuh paman tone jani ugi paman lakar kemu ngerejak Agong Ligamayo nih gitu paman mirip sing ningeh kengken munyen glane maro jalan memanis-manis malu
Yen disubani nyen ada agong lingamayane mai lan ditu kinkenang panjake saking silip rejek dini tunggudian poko dan paman yang gelah lakar kuangan daya to sanang nyen gugonin paman Tudu Agung. Inarang dilalilayang dengan pakayon. Elengang doke sanerin. Sapunapi kewijaksanaan kewisesan jagat pejajarane. Mau wiwilan nantuk penglamar saking Majapahit. Ngemetuang wenten rebat ring desa bubat enten eleng cokali dewa. paman gelah inget tong desing to gumantenangon gelah sesuluh dini ngerajagang jagat cutat nih jani setonen ada tel pawacanan gelah paman sing ladi melaksana Hingga fitang wantang nungsur penganikan cokali dewa Tudu Agung. Paman. Kelabani ya mapi tutur marap kapening paman. Duh paman bes kedropon. Adeng-adeng malu. Pangda nyen buka slokone. Kang sarantina kuangan popina. Nak sing nuwung yang gitu paman. Pemekas nih jani. Manet buka bawa sipun gelah. Jalan winaya gelarang. Manis-manis. Yen yang kena gelah. Perkanti ale. Manet buka isen ibu. Hah? Nak kengken ni misi seledat ketoy. Nak kengken ni matur misi pian nak kengken ni sing dadi ibu nawang ning. Dados kuantan risapon ibu ning sampuna ibu dukung ibu. Sing udang ibu pede ning nak sing ya pede. Arianto kan titiang poleh ngipi bu. Oh, idewo man ngipi benah nyangklak marakat ngip. Oh. Tuh, sing nyak wong sledat-sledet. Man apa pian idewo ning? Ibu mangda ibu ning reng pengipian titiang poleh kecunuk sarang jatma. Raksasa poken raksasa. Man Sarang jatma kenten. jatmu apa? Sarang jatma muani bu. Hah? Nak muani. Pih. Muani kok. Man kengken lanta si piani dewoning. Sapuniki bu. Jatma muani nih sane reng pengipian titiang. Dados olasipun. Boleh mesemaya reng sikian titiang. Oh, jatmu muani dane panggoh ini dewa di pengepian. Mani dewa masemayo man kengken semayan yone. Sapuniki malepidang jasikian titiang nemu pekewa. Kalai rika ipun misa dia jagi ngatur angaya. Mapi dulung reng sikian titiang ibu. Dan sedang becek kepisan neneng kentang. Yeneng ketu buat isian piani dewone. Dadi subuh sadonya nan ibu mekenah-kenah nih jani. Mire bang ibu ide yang pramekawi asung kertewar nugraha tekeneng jagat Madiopura ni idewo lawan ibu pembekas ning. Inge, yeneng mindapang titiang talen sapunika ibu. Ide mapai cemargi sane dahateng mau tamu nih. Yeneng ketu jalan jeneng. Keriang man kengken san suksemane tu nih. Ibu, sukseman daging ipian titiang. Bener? Sapuniki yeneng rara dereng mana titiang. Suksemane sekadi bawa sipusane wawu. Oh, pato nyat ide wajah ibu. Man kengken lantas lantoran nih teh. Menawi ibu mang daune Bener? reng genah jat memani. Ye, man sem pantas ibu nawang di jauh mane di jadan nyenadane. Sapuniki jat memani ni punika kumanti jemenak areng pesraman toyo bungka. Hah? Reng pesraman toyo bungka. Oh, di toyo bungka. Ibu nih. Sing. Ye. Nyi nawang kek. Don. Man paman yang kenawang. Tudu Agung. Iya linek peseraman doyo bungkah di tiang poleh miragi. Kuantan genahipun di tiang enten uning Tudu Agung. Sing masih nawang. Man adane nyeneng adane. Ampurayang mueng wastane dan dada sunengen titiang. Badah. Ini pada sapun api. Tunggu dia dewa blog saja ning. Ini sapunika
Yeneng mani-mani dewa buen ngipiang nak muani takonang adane malu takonang. Ratu Bagong istri, manut wacananipun Palungguh Cokordewa, mangda uningin kocap adan jat momanine punika, yen kenten iring mekolam tumpun malih Ye. Nak kabenya pulas ngoyong malu ngoyong. Adeng-adeng itu cak pulas dengan kayak ini. Pulas to gan ini apen keng-kenang ya bulan pitong dinanya pulas nu masih nyenek-nyenekang gitu. Tuh yen tan iring mekolam malih pisan pacang nak kenang adan nak muani nika dijo malih. Eh, dia nemone dahat wicara ini genap-genap kayaknya Ibin. Mungkin nang melang malu pedingahan yan munyan lah. Yan ketoneng sanang idewo ruruh jat momuan ini tu kewalo idewo seng nawang adane sing tongos de masih buka ibu sing masih nawang manpet panggo ini dewo sen sidup ni debu dewon bagnya dotone Sampunang sumandireng sigan tiang. Iya neng ne mangke dicingaken di janjat momuan ini punika. Nah kenian kenu pan ngingetin. Nah ya neng gitu sanang subay dewa mejalan nih jani. I dewa ngale perkanti. Ibu masih lakar maut saha ngale perkanti. Neng sarang-sarang ibu ngerasa Nah setonennya nih dewa luas. Gitu masih nyimongke. Nggih sapunapi. Lantang kil malu tekeneng ide bagawantan gelahe. Ditununas. Ben pidahan pantas nih lunga. Ingin sapunika iring medap-dapan riyen Ratu. Lan yen gitu. Ini pantannya nyanyi nyanyi. Apa man? Lantangkil malulan. Durus Main, Neng, main. Petang po. Bapo sing teko neno. Leng semangan ban ngantosen. Subo pasti nyanyi ni yen sing yen bapo teko ben mani. Dot yang perjalanan bapo gitu. Kali jani sing teko sinah subo bapo ditu. Kesayangan yoi bapo. Sing ko icen mo pamit yoi bapo. Ini yo luweh-luweh. Dodaring yo ne di bapo ditu de puri. Bah. Sing ne pengango doang rangsuk yo ngelah. Mirip. Sing pleh. Kadang cai bapo teko. Poging sir tu. Udah ngerenggang ke didian. Noi bapo yo ni. Sing teko yo kaya kelejani tu kengken ban hitungan dek. Man sejabane jot tu kengkenang man. Portane sing ado selamat kelawan sing selamat deh. Nah, Tu nawang. Kengken beli. Nih, unduk supaya nirago munyi ni bapo. Ngengkeni dewek orai nengetut ke momen paitungan tu kengken. Sejabo amun tu kengken man irago pangseng linyo kelawan ibapo. Nah, tiang nak subo masih mau besan kan pisago pangringwang ubuan pemekasnya sing pondok. Nah, yang itu lo tanah. Jalan majalan. Nen malu jak malah lagas tur gangsar duen lakar ngetut ibapo kemo ke Purilingga Mayo man beli nawang tongos Purilingga Mayo itu di pemekas Bayi nyanglo san Nawang. Sing. Ira tu. apa kaleng-kaleng kedek tuh Dojat lu ku malah ngejak berjalan. Dong sing nawang jat lu nih. Kene santu dotong ngawalang dikena. Tutukan pejalan. Nyen je tepuk di tengah jalan. Tu takonin, tunasin, delak metakon yang sing subuh dewek nawang. jalan main nah Ye. beli wayan dolar bagus kenyeng Aw. Putu gunung nih. ye oh tiang bo Dang melau pesan tu. kengken beli ya Tu. kengken Lungan putu mulih melipatan. hah Mulih. Ye. tadi keto Raraman putu nama tegol di menjingan. ya
Benyahan lakan lebangan raksasa. Dadi ketua bapan yang beli. Mapan peleh raman butune. Beli ken. Itu dua gong metenung. Jelek kena. Yang benane raman butune bisa yang jelek kena melah orang aturan. Gitu benane. Oh gitu yang cara beli nih. Aw. Wah, nih metungkas kelawan penampian tiangnya. Ye, untuk apa itu? Gini beli, yen cara tiang, Aw. nak metenung patuh cara mesuluh, patuh cara memeke. Res sing pasti ke tawang lawak, sing tawang gobane, awan jemak meke nih. Nah, bet jani lantas di suban mesuluh jelek ngenah lawak, dong meke nih pelihang, meke cacak pandai kan, keto keramo cara beli. Apun. Anak metenung mesti meke betul. Belok belok, butuh gunung belok. Ye, rasa. Saja yan. Misi man munyin wayan nyenguh tiang belok, asin, sore rumah tiang doh itu di pegunungan. Nah berbawa wayan dua, wayan takonin tiang jani. Apa ketakonan? Karena ada bapan tiang ngatur ayah mai, ada keulian iyo metanya, ada ulian wayan ngalih ke pondok tiangnya. Yang mau ngalih kamu engken? Ben besek ni ingat wayan. Ya. Duga sewayan mekiken mekad uli pondok tiang, ada ulung wayan, munyin wayan. Lakar tanggung jawab, nanggung jawab ben selamat bapan tiang. Bahali mentegol bapan tiang, madasa mungkin tanggung jawab wayan. Waduh, ye, koyong, ye. Aduh, ye. Uti. Ye, sekendak. Tenas kabar, ye. Sarang tiga jangan rebut, sarang tiga makin gusti ngomong. Sing nengeng bungut nginjam. Cicing jam kejang, ha? Napi di tiang cicing kan dan? Nah, Nggih. Iyan di tiang puniki cicing bawa sang gusti, gusti napi lupa. Nah, Asena sapunika sang gusti sengong lubak adok adin di tiang, santo kan memedang pemarkan gusti, rikalane gusti memangsa-mangsa dan ngewilangan sanecen patut, sanecen iwang. hehe. Ulian jenengmu balik metungkas. Kena jini bebenah jika lawan benar. Iya nalih patut mulu kini berah awek di lingkungan mayo cipanawan. Nah, dadi cai pramu belok kira raman jini mapa netong rupa kau ukuran jini yo. Kalau cai pang nawang undok nih. Iya nalih patut ngatur ngayah tuah dini. Bang bisa nganutin resto keramo simo adane dini. Penapi, Ian jelek ditenungin anak melah sama penyak tadi nganutin caro sesengak yo ibalua. memaro saja melena polon titiang kawan polon gusti. Aeng, kaya gusti. Agam bapa di tiang kau cangklen sing lau pleh apa jakele kaya gusti. Aeng, Sar, ini nah. Makecus mira baton matam jini nelek dia pan bener. Mula bener sing mesire ketambah. Mula bener sangkane nindehan talah pelekatan Tidak padah gusti purun di tiang tindak ke bapan tiang. Ya son masih yang mati. Mati, barang-barang mati. Takut. Mula sing ado. Galah si jani tuah mula batut bangko ci. Nar, ya, ini mah. Dewi. Jak tekul jeung mun ini. Ingat. Mula mati bangko. Cepat. Aduh, gila. Aduh, berikuna. Aduh. Apa ada aduh? Apa ada dong, ha? Bangke ci. Kau jadi golo jero. Amah nase. Wah, Pe. Amah teman
Cio? Aeng nulodan jaya. Gusti, kalau titiang iwangang Gusti runtuh ngeraga. Sios buntut titiang sampun cangkling Gusti. Nah, elah layah jine mekitukan mapan tanpa dulang. Tadi, halo, toleh Cio. Nih, dini pun mesti ho. Salah si nungel dadu tongos jine bangko. Nih, jen kena jine milih. Kaler kangen titiang dados. Nah, Klor kau dados. dadi. Iri koreng Gusti titiang dados. Nuduen tungkat jine mau kita. Nah, mapan jani. Sumo cai nega, ian mau jujur elah ci ngetakan tungkat jini. Cikal. Apa pun ada samat jini ho? Samat, sotonen cai bangga. Gusti. Ya dia sun titiang lungsur akeh ring Gusti dalar pacang kaunin titiang padam. Dan kene antuk yen menawi rawuh pianak titiang ngedut pemargin titiang tangkil ngepuriang. Maturipun nuna sang ring Gusti nawagang sampunang pisan Gusti maos sang ringipun. Indek titiang sampun puput padam mirikiring puri Gusti. Bangsing sepat aten pianak cine somah cine peranjuma. Bener ane Dorian ci ho? Hah? Sakit nak ci? Cikal. Nah, nidlek lah. Toleh jani pianak kadang warga ci begitu. Yuasen, merah raman sini. Orang yang mulai sini lawan. Aduh, nanti. Sadam mesti nangkaken bungut. Hei Yuasen dah. Bangka na sini. Kingsir. Andal rasa bapo ken dewek caine anggon bapo pianak paling kelih. Nyiluren tongos bapo ritat kalau bapo sing ado serahin bapo nyaman siai putu. Jeneng kenehang cai kasepan bapo mebalik ke pasraman. Ngabang cai merde upah bapo ngayah di puri. Pedidian rasa bakat bapo nemo kang sadio ngayah ke puri sing anake buko cai domin bapo awanan ngerayang mai tutung cai pejalan bapo ajak cai aden cai ne bareng nang kenang sumasak cai maid panah ibuk paling yang kena piananya pondok saja opo ingat kening pojalan bapo nyap yen diangon bapo pianak ditungoyong di padukuan sawira hado pebesan bapone yang sing tekol lemah ben mandi ben pantut yen bapo keto saja tiang ngetut pejalan bapone mai mapan tiang ngon bapo pianak tahu tiang mertain bapo uleng kiri yen dadi pentianyen bapo jelek lawan melahe pang tepuk tianyen bapo de puri mawin tiang ngetut bapo mai wah bedangsar dadi rasa yang bapo nisto pesan kenahang cai dewek bapone bane bapo tuyuh ngupo piro dewek caine di peseraman
rasa yang caya nake buko bapo ngentengang tuyuh bapo nengolasin dewek caine rasa majakan bapo kal nepukin lacur buko jani kayang ceneng te putu pemekas apa menahlih ceneng nelokin bapo mai Bapo dadi membalik tandroh nak buka bapo akengken rahasia beli gangsar kelawan beli kingsir jatene tiang nak seboingkup paitungane bapo ingat tiang tekening semayane kelawan bapo laman tiang sing ngetut nak buka bapo mai amat ya rasa dosan tiange malah des yang nongos di pedukuan tandu made bapo ngemasin neraka sengsara ini kebayang-bayang sejawaning to bapo dija melandas tongos jele melah paras paros selunglung sebayan takene po butuh dadi yen keto rasa yang bapo peminah putune nyeburin segaro genine barang wireh tepukin putu anake buko bapo rasa subuh tambes pun yen kenahang bapo sumasat putu ngulungang yasan bapo kirtin bias bapo neng yasain dewek putune dados kenten bawasan bapo merdo gelahang bapo mahro patut bapo metempilangkin pianak wisiane patut tampedang bapo pedidian keto yasan bapo ne anggon putu ramo sing je patut bapo ngajakin pianak anggon bapo petampih ritat kalau bapo nepukin bahyo sejawining to putu merasa elah bapo ngahlin putu mati cagar rasa kena bapo ne apan putu subot tepukin bapo kelih antas karnyilurin bapo nutugang iasa minakadi kirtin bapo ne mekukukin pesramane dini ditoyo bungkah patut kadi bawas bapo bapo meraga darmika utama dat sadu budi kuala yang cara tiang po napi banget yasain malih tuno rasa bakti ring ida sang yang widi murna metilam klion kajang klion ngaturang cana ngasebet sari nyurio sewana metri sandio nak buka bapo pinaka astiti bakti ring ida sang yang widi menbukti jani kengken kadan masih neraka sengsara banda semongken rasa asung lugrahan itu megantolan po putu yang cara tiang putu menkengken pang subah kadong jak benyak pucak pesramane apa sangat yasin sing dadi nyatu keto apa buen putu para sango bani ngubat abet linggih ido sangyang paramu wiseso nang kenahang putu kalena putu mati teken memen putu somah bapo ketuaan bapo ne angon bapo ngubuin dewek putune yen sing lebih suweco widine dukapan sida ban bapo kelih anake buko putu sing putu nak mula pailah bapo nepukin kene sadia lacur sing dadi keliden do sing dadi melih kang linggih ida sang yang bang Petro tiang rasa Allah tua ulun aden bapone nepukin di subahne bapo imang mati nu caya olas nelukin dewek bapone nah bapo sing sapken olas caine mati nyen bapo mahluan di jo bapo mantongos uli kedituan karwah les bapo tresnan caine di lemah tutune dadi dua gong istri ring cimai yen wikan rakan ido mati nyen cai pando kayang ido ngemasin
Cara sesengak suba bangke bapa gede toh bapa ne dah di menuso iringang ida metulak ke puri. Sehingga keto po tadi bok eleng tiang teken unuk bapo ne cutat kene dijo jen bapo cutat tiang barang po. Ratu Duagung napi ruruh cukup di dewa nedunin dewek di tiang. Wika ni dorakan cukuri dewa mang nonenten sangkaning titiang Ratu Duagung ledangang metilar saking iriki digelis Ratu Duagung. Bapo sing nyanang motor kita tekan gelah teko mai nakar nulungin dewek bapo ne kita masih nulungin pianak bapo ne makajang mapa ne nak cerek kita masih bapo tusing jang lah peleh gelah kangen tadi nu tekan cerek kemenin kejang yen konyangan lantas banyak ke ama tekan raksasa menyen lantas ngagungin gelah do papo sebenawang belen gelah nak mudoh nak senjanawang aku yani gelah nulungin bapo itu masih pianak bapo inggih Ratu Duagung yen wanta ledang nawagang kitu masih cai Petro tulungin nolasin lusin panak bapone bapo depang ini pang peragat bapo mo pasing lebar saso cutat makajang. Ajak nyaman ji aden ji yoi putu megedi depang bapo dini di dia tahu dapeng bapo mati dini bapo di dia bapo sangkol mulih aja adine sir satu dah kemana dah lawan itu bibi boy butuh amat boy sar bibi ketinggalan sar apa sing bani mau bangun kok ibu raksasa nang suwun pianak kaine plegenda hang iya nebo membudi memangsa manusa ne kaine tua malu peragatang ben jahan di subane kai sing ado kengken buden ibu ken pianak kaine pang do tepuken kai Aduh nandang bahaya itu makin ngomong banget tuh bangun di bapa itu oh kados. Wong apa sih ya tuh? Nenen Bapak dukuh mencening nyene kalau surau Tadi boh ya tuh. ngonor ini kalau suruh nenden malu nen bapo merasa mekesiap ngekeh rasa galak caine das memangsa dewek bapone iya ni ngetang bapo lebih duang dasa tiban bapo kelangan cai uli puri tekan caine nembles menkengken nunduk cine awanan ada dini Dokeni ngong sinikap dening Prabu Linggamai ngong binasakan maring kerangkeng mesti ngong kasih nunuk serah amangan wong adalah cara neng nedong agung edini di linggo maya ngejuk dewek caine kecelepang kok kerangkenge ma benar tur maning jeneng kicen kegaduhan memangsa sarwa bebandan ini sisip di puri ma benar mangking ngong bidaya tanya dening bapo apa kal tako nangken bapo bapo anu engken unuk bapo ne mecangkling tako nang jeneng ma benar bapo halo sura
Sing bina lacur bapane kelawan cai kualo ambah enentasin bapo padolen. Bapo kini kain ngayah metenung di puri. Apa ne aturang bapo kinlingi ido dadi salit arso ido duagung. Do ngawanang bapo salah das ngemasin mati. Ning nang da jajah yak makajang ni nak bapo ngalah ingoni dugan putu ni cenik nak yo ben ngempuang putu lane kali no mati ken memen putu ni Bapo, ngento ajak lu. ning kalau surau ni di tengah ni pianak bapo yoi putu pegaen cai ni ngempu pidang Putu gunung. benar Putu gunung. Main pak ngajak ngok. Jaga-jagain tu dah jajah. Mana sing tiang apa? Sing tunggu tiang putu ulok bapau. Mana sih? Jani putu gunung subo peleh. Tugas kenik ngong putu gunung. Duga sejenik yo kena mumpuh. Mumpuh. Ngubuh. Jani subo Bruno. Bagus. Mati po udu Agus. Bapak. Nyento ajak duo. Nah, Udiang sing kenal ban cai ngingetin. Ne pisago dajan pondok ke pidan ne ro bang ajak jumah. Udah. Padu biru, Pak. Ning. Oh. Oh, belum. Kalau turau. Nang giges ang glur nyamo nak cenik bayo ni ben kesiap. Aduh. Maroci ngelur to tepuk kanti belos kaman yencak ina. Sing tau nang apa prit besu, Pak. Apa prit-prit? Bapak. Mangke akengken kanah bapo. Weh ning. Kalau surau. Iya namun tu angsal petakon jenenge mirip. Mekita wirang tineh tekin sakit bapone kan ngwalas sang kepuri. Ma benar. Mangke bebrayo ngong awak nang wirang. Adeng nih. Bapo suksemosan ken kenah kini tinih ken dewek bapo. Kuala pelengan jani mumpung ada galah makilas tu. Mumpung sing ada parakan bau dana pada nawang ken bapo cening jak makajang nu hidup yen tuah benah. Lan je makilas mabalik di pondok di tuben tu tugang bapo nu turang unduk kene sebuah liwat. Ayo kelas gitu. Pemekas cening kalau surau yen tuah dah dilan melipatan ke pondok bin kalajak bapo nak ibu ko cai kengken. Udo bapo. Mangke ngong bebrayo tinut bapo. Lan yen subuh kita. Bapo mangke. Cening nyagane nadi nih lan tu mai mulai pada Mangke bapo. Kanya sing malu sinurinya. Jangan sinurinya, Pak. Wadah. Buka papat lah menung amah ke raksasa. Kuteng celana net lah menung amah. Kaman telah. Paling melah huninga ke nak agung. Agung. Manut wacana nak kelingsir bagawantan cokori dewo. Benar? Peseraman toyo bungkah wentan iri kering sejeroning wana. Wana ngaraina sampun presiden cokori dewo rau kiri ke kedua agung. Semalih tegas wacana nida
Mangno titiang ngabeh pemargan cokari dewo napi mawan anak sapunika. Mapan genah toyo bungkah pinaku wates jagat cokari dewo kalih masah cokari dewo di kereng lingga mayu Ratu Dwagong. Nah paman, yen ing kedo adut paman marap kepening gelah, suksuma pesan ing gelah. Iki walen jane tegas kenang-kenang, jalan jeng sarai. Keruron jane pesraman toyo bungkahe pangtekase paman. Terus. Inggih sapunika mamrentran kasep tangkis palungga Cokordewa, iring lurus sama marga nang mriki sepanguk. Yang ibu paman. Lurus. Paman, nang tegarang melang ningalin, ini ada marga mesepa, dua ada marga, man marga nenek kene sanang dua gelah, kemune ke pesraman doyo bungka paman. Ratu Dwagong. Iya nindek margi puniki, uen dan kekalih. Sane ring tengen punika margi pacang kedoyo bungkah. Margi sane ring kiwo punika ring mesah Cokare Dewa ring lingga mayu. Nah yang gitu jalan marga nenek dua paman. Terus dikne semargi Ratu Dwagong. Kadungsan ngajak ibli kalau suro dini bareng jani di toyo bungkah bahasa pantas ne jakan ngaket lono acepok jakan lah benar ke ibli kalau suro Wih, engkerang yo medar ci sing tadi nak ngomong keto, yen keto cai ngomong lega seluk hadane. weh apa sih bisa tuh? Ayen no nama dar janis di jalan-jalan satuan. tuh Cai. kenyal kadang ayen yo medar luntu Wih, raksasa itu ya anaknya orang. Terus yang mulu kerang ya medar. Sar. oh Kemudian ya ibli kalau suruh medar di satuang. mana apa Bakat kenahang. apa satuang Ani kenahang sebangi putu gunung anaknya. tingkat sebagai oni Iwasin cai. Tahan ya nang mekenyir loh. Perakat mesebang pede luntu. Yen nyen pede hango. Salah tampi bener cang. nah ne yo ini Ajak yo medar masih nyebang. ne yo takon udang luang yo teko Kemudian jak mau plekas cara jangkrik ketaben. Kemudian nih. Tuh. Mumpung putu lega beli matakon tekeneng putu. Nah, Tadi gitu sebang pede lontonya lakar pedehin orang tekeneng beli ya beli oren nak beli pang tahu beli teken beli nih mare sajan matang kan gede-gede sing lah kena. gira man kengken nih apa ane kena yang beli pantasnya oren nak Sing pedeh basange. ada lanang pede apa Peh, tuh solah agung lingga mayo to. Pengape kelawan para kanenyen dolar bagus kenyeng dan nyap cang ningang. tuh maro putu memunyi gitu tuh kegas-gas rasa awak beli ini ngat begitu pesan beli ngewerangan kebo yang gitu peto nih ya kebo tuh Bani beli. bani Nah yang telan. lo tak Tingko begitu nih. Au. Cek nyak yang tiang yang sing mati agung lingga mayo. Pengape kelompat cek sing hilang gas tunggal nenek duduk yo kan aja soleh tuh lemo gabang di tebangan jani nang no dah dikenah beli oh tuh bien beli makita kemo bien beli makita tusing kene san benah putu aja gangsar kemo ajak nadwo beli no ngosing bapo juma Angon nyaruang sengko sangkilen jejah sing bani nongos seni bapora. Diken-kenen tongos lakal selunglung sebayan tako. Beli nutoran nyamo tar dua. pang saling ringwang putu kemo beli ringwang bapo nyak peseng tuh cang metempo cang sing kemo jani Mai orang bapak. nah ini bapak kok po tuh tuh abang Ngadeng nang udiang mait bapo apa kelora. Deolas po ide colok ke besek po Kengken. colok ide besek yen sing bapong lah colok kiorek kanggo po Nen.
Jaing nagehin bapo korek akar nunjal luwud lord paone pang bedek yang legua. Meseng po. Mun karang Anggon dia. yang nunyel puri lingo mayo po. Oh anggon nunjal puri Tahu. Nyen karajak barang kemau. Ajak dia ibu tuh. Oh man nyamo gingsir sing bisa ngajak. Lemonang no gabang telur. Mo sing lupa. Ang dak duwo ya kemo. Oh ngemik-mik to apa yo ora to. Weh, Yang sar. Bapo suk semua pesan rasa. Ngelah cai kenah jengah apan kenah hang dewe ke benah-benah tangkil ke puri. Cangkle ngocak-cak kau. Tu artine subek kelih. Jeneng di peminah nawang madan basa wirang. Nah kuala. Ne perlu tawang bapo. Cai subuh masih nawang. Amun tu kelat rame pekemit yen aku udah ngamal kaden anake ngebak puri ne. Tekad dah cai kemojak dah dua kal nunyal puliri ngomayo ne. Kengken kalabete kaditu to kena hangi bo malu pangdo kejorok payalane sing ye mekenah rasane. Po. Mun Kemudian kengke. papong wale kuri mau takon itu. Yen munto subuh galak yo nabang buka ajak tado. Dia stubak pekemit itu. Mun lo kengke yo nabat masuk yo. akal. Jero pekemit sarang sami nawagang titiang ikien titiang nyelang margi ya bos-bos titiang jagi nunyal puri seketo ya bos. Yang kata belum bunyi kita saya kan tambah surat semalam itu. Ales bana nyempulongin nyamo. Oh, dah. Pal pait mo. Itu. Yang po. Suk semua pesan bapo teken peminah putune kita. Cien ngawana. Sing pocol rasa bapo ngerupa kau putu. Pelengan apa nih? Nah, pelengan keletak kena putune galak. Wirang tineh kenawak pelengane jani. Nggih. Ingat dari bapo teken terunan bapo nenguni. Dugan bapo betul amon tuwok putune jani. Maman sapu nabi po. Ye, kene pesan yen subo bikas bapo apedek sing melenan. Oh. Patut tiang nak bapo ning ngerupake. Itu. Yen pidan te dugan bapo metu amon putu. Nggih. Taen bapo salah tampi. Taen basang bapo ne gedak. Bapo sing jajah kenyen. Sapu nabi nih po. Apa nyen orang amun apa gedean musuh ke? Nggih. Bapo sing taen nawang jajah. Cien ngerana ya. Punapi niki. Kenahang ibu paling wanena. Oh, kenahang iboy paling waneno. Para besik. Yen saja ante perade bapo ada ngerebut. Detunan tekeneng 15 nyen. Nggih. Kadong nih sitang-sitangan ken dewek bapo nih. Hui. Merasa bapo singkar kalah. Kenawanang gitu. Sapu nabi po. Apan kenahang ibu paling kerang. Paling kerang karo sinuntun marada dua man paling. Tuh. Kuyu petang tuh. Bapak buka caene nyalanin mau bajang-bajangan. Nggih. Yen mau peksi ngalih soma. Bapak sing kalahang nyen jorang ngeterunane dini di desa Landel. Kebut masih bapuk. Ye, lagu te jani ni subuh tua tepukin cai bapak subuh mau bengor. Nggih. Cien ngawanang bapak sing kalah. Apan dugan tua. Kenang ibu paling bagus. Itu, nglion-nglionan paling nanti. Tuh. Yang. Daen bapak buka salah tampine dasmiya kan nuju ada wayang beno. Nggih. Ban mebelanyo di dagang gantale lat gegelan bapak. Nggih. Bapak kerongsong ina dompet ho. Wih. Kena nengede ngangken bapak ngabo pipes liu teruno lenan mebelanyo. Patut. Gadak basang bapak jak ting kabang bapak kampek bapak. Man.
misi selaku suruh lebak kado. Pekidian bapak ken dagange makajang. Selaku kenting tuh. Iya cengawanang gitu bapak jengah. Kenahang bapak dugan tuh ibu paling sugih. Dah. Makajang paling ne ponong. Keto nyentuh di mengpang terunone langit endep gunung endep paling kerang paling wanen paling bagus paling sugih jag soroh ne paling subuh kena Makajang palingnya bakat ponong. Sudah ngerti anak-anak. Aduh. nang tuturin sir nyaman cie Itu ngudo dading sap. Dugane memeng ngempul dewek putu. Kadan banget seseret aji gening. Gede apa? Pul-pul sinagol kidong layur. Dodol lunak domade gapul. Tancak puno tancak sore. Plak ibungut penyo domplok toke. Gede apa tuh mesti tomplok toke? Tawang cai sesuduk nih. Sing? Pul-pul sinagol. Bukonge sampate. Akate punuang lidine turmaning tegol. Suksemane bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Badat lemo belar tuh. menkengken jalan cie bisa melih anggen Bersatu kita teguh, cerai kawin lagi. getok bungut cie tuh Tiang po. denyen putu salah tampi nang kena hang yen berade jak dadua putu karem lipatan ke puri ngisinen gedak tur maning jengah basange sing tulen caro sesengake ide dalu mekito ngalih galang api tas bakat kiberen konden kebat benah kampi de awake subuh puon Sengah bulune payu deweke ulagan melalung. tuh nang ingat-ingat tang ning awanang putu bak bekerang apa sing ya deweke didian sinah disubane i menusa metegul cara munyin beline dadi abese Tut. yen liu deweke ngelah nyamo berayo sat mako anggon serayo kanti Inggih. apa ben ngugang puri mirip gunung Mahamerune pelut benampo ngisi dang kedelon pasik kaden gitu nake wikan tetanine. nah pemekah jan itu Tiang. serayo kanti ini ale yen subeliu wajak ninihin patut tunggu diang sing berasto sing kalah ben momone di gumine ngelah beli kalau suruh saat mako tabang tangkah putune kengken waluyo gunung majalan Kemudian sapin yo. ajak luap Yo jangan angon tame. Inggih po. nah janto sengajahan nah bapak ngewang sitin yo Nggih. kalau melah-melah ngajak yo tuh Lurus sang po. Sajan situ. Subo dayuhan basange. Do beno ngamras kamros. Maro dari kresep bentiang beli. Apa nado unduk mau sang piro sakti ning wong senungal. Beli sing jejah mau belo pati tekeneng putu sekawala sulur ya pang benah tuh. Jadi kene beli. Iraga ngalih luas. Man, Luas ngalih seraya kanti buka rasi bapo. hajo. Nyau bungut Yan sing apa bekal? Iya tuh. Semua asare yo. Kian meleluasan sing dadi nalangin kantong. Mau le bekal ende po. Nah, mau alih beli mau. beli. Nah, ne po beli kalau suruh deng lu ngeteko. antar Oi. nah udiangan tos ngomong Wah, kena bray. Suba jaga pa itu ngana ajak lu. Bakal ngajak beli pemelali ngalih perkanti ngalih timpal. Sesubane liu man timpal itu besekan pa hitungane bakal ngebog puri lingo mayone. Nah, kengken. ngepok puri di ngalayo Au, Oh, dok kayak tua girit kengken no. teman Yang udiang dan rak dingkret. deman Yo yo. deman rang kenane. Raja mau gebog. Ngalih timpal angon ngebok di tuben pidan Oke, puri di tuh, kemayan. nah ya gitu. Beli canilan liyo nang ada timpal. Upamo Ma, dibeli man timpal nang keroblah. Keroblah.
beli gangsar nang lebak. Woi, Tiang nang sadak. Beli sama sama seruplah setak lebah. Ulian sing kena benci nyumlah tuh. Nah, neng, jangan. Jalan. Mangke kita. Ken. Pan pes tuh. Hah? Pan pipes. Hangon genau. Main sadak rupiah kan malupe. Kau jani pun lagi pes penyatakan. Bang Yoi beli kalau suro angon mupang nyukur bok nih. Nang takon ya nyak ya mencukur. Beli. Nyak mau cukur, bangi DP sadak rupiah. Incen. Ngong sing demen mau cukur. Yang cukur kengken kau nih. Yen ngong mau cukur ngang nas ngong. Incen, ngong sing man hukur, yang ngong hukur hengang. Ada pengang Nasi yang cukur. Ajak liu meket yang ya patuh. Nah, ke rumah jangan. Ada marah yang ngajak jalan. Li, suro.